si number 8. Tubillanos. Tumukol ng 3. Wala. 5. Tarampe. Si number 18. Nakita si Duterte. Easy. Chupa. Bautista. Tumukol ng 3. Rebound kay Corrientes. Spaniards. Wala. Corrientes. Basket. Bubble up by Kasama ng foul. First personal foul, second team foul. Estrada, crossover moves. Nakita si Mertes sa ilalim. Estrada. Binigay kay number 9, Marco Estrada. Pull-up jumper. Short. Emilianos on the lead for the Liberty. Pass break para kay Duterte. Ayaw na. Goal. Isang gandang pamenge para kay Duterte. 8-3. Pass break sa kalaban natin. Ayan na 5-point lead for Barangay Bununan. Gustong dagdagan. Ayaw sa 3 points. Emilianos. Baseline moves. Binagsak kay Duterte. Nakakita si Emilianos sa lead. Wala. And on this one, Estrada. 12, Duterte. Bonus free throw. Wala. Duterte, that is your first personal foul. Third team foul para sa Barangay Bununan. Duterte. Side-stepping move. Ito si Estrada. Binigay kay Duterte. Dati Estrada. Wingard. Twisting one. Estrada. The floater. Short. Agawan. Napunta kay Melendres. Melendres. Didiskarte. Paikot-ikot. Melendres. Tumatulog. Pinagsakay. Benihera. Benihera shot. Melendres pa rin underneath. Masyadong masikip. Bautista. The floater. Wala. Tapinan. Cortez. 10 seconds to shoot. Melendres. Sanchez. Covillanos from downtown. Wala. Ito si Bautista. Bautista. Nagbababa ng wala. Hinahanap si Benihera. Back to Bautista. Easy. Cortez. Bola rebound. Napunta kay Estrada. Agawan number 5. Tarampe. Benchuga. Olten. Olten ulit. Bautista. Bola. Ito ang best match. Nanliga. Lana. Number 11. Bedaway. No good. At sa Melendres versus Aspiras. Melendres. Vintes. Ito si Aspiras ulit. Didiskarte para sa Bununan. Slicing down the middle. Duterte. Libre. Easy. Nakita si Melendres. From downtown. Bang. 4 minutes and 10 seconds. Covillanos. Babawi. Side step moves. Wala. Rebound para kay Bautista. Ito si Estrada. Nagmamadali. Estrada. Pumunta ka sa kanan pa. Aspiras. Alipay para kay Tarampe. Pero second blow for Tarampe. Wala. Ito. Bola dapat kay Benihera. To Cortez. Bedaway shot. No good. Estrada. Papitin na nila. 19-12. Covillanos. Block by Bautista. Covillanos pa rin. Wala. Rebound by Cortez. Ito na naman si Melendres. Wala. Mendes. Pero Estrada. First quarter. Covillanos. Masyadong mahaba. Masyadong malakas. Para kay Aspiras. Buenos pass. Melendres.
Ito na naman ang District 1, Pasang Curious, Bautista, start on top, Mintes. Ito, napunta kay Aspiras, pass break lane, para kay Covillianas, goodbye. Ito si Aspiras, pipilitin babawasan ang tuyong puntos na hinahabol, pero makaagaw ang Estrada, 4-2. Ang pagpapasok. Okay, ito, exhibition dribble, between the legs, number 8. Ito si Aspiras, Alec Play, kaya Ordellanos. Nagkamali ng pasa, ito si Estrada, number 12. Spermox, to Ordella. Bitin, pero parang lumabis na. Wala, Ordella, Alagay, wala pa rin. Ako po, ito, Ordellanos, super, wala. Flash, the Flash Estrada. Goes on the wheels! The Peter! Malakas na lang! Wala! Ito si Ordellanos! Pass base player! Aspiras! Easy basket! 85! Bautista! The Peter! Too strong! Another steal for Bautista! 10 seconds to shoot! Melendres! Libre! Malakas! Nakuha ni Pulido! Pulido pa rin! Pulido! Pero hindi Pulido! Ayan! Pulido ang tira! Cortez! Cortez! Unang 8 seconds! 5! We would like to announce the arrival of our beloved Mayor, Melvin Chan. Good morning, sir. Ito si Aspiras. Aspiras, Alio. Nakapunta kay number 13. Ito. Cortez. Binigay kay Banaman Sai. Nuno Pass. Sino to? Number 16. Alio Play. Para sa Melinda. Ina na. Sayang. 26-20. Ito, alin na lang. Manalaysay. From downtown. Out of line. Aspiras. Pero pues Cortez, the big man for the rebound. Ito si Ordella. Nagmamadali. Ordella. Tuloy-tuloy. No look pass. At ito na si Ordellanos for the AC. 2-1. Ito si Manalaysay. Diniscarte. Pass to Manalaysay. Wala. Cortez. Cortez na. Pero sumabit ulit. Cortez. 8 minutes and 20 second time check. Aspiras. Tumugol ng tres. Wala. Munti na. Pero may ibang para kay Manalaysay. Manalaysay ulit. Manalaysay pa rin. Cortez under lead. Sabihin yung number. Di Guzman. Good line. Pero malakas. Castro. Binasa sa ilalim. Nakagaw ni Cortez. Ito si Manalaysay. Manalaysay ito. Ganyan. Downtown. Wala pa rin. Nakalat. Si Aspiras. Ito si Ordella. May bagong gupit na muhok. Binigay kay Manalaysay. Manalaysay. The veterans. Lazy.
Second row. Gathered by number 6, Kenley Repo. Nahadol. Manalaysay. Open. Cortez. Dapat pa number lead. Ito si Aspiras. Pinasakay Lata. Lata. Side steps moves. Pabandang tira. Ito si Manalaysay. Tugil Guillermo. Ordonia. Gomez. Ladder. Ito ulit. Si Guzman. Pinasakay Aspiras. Aleo Pay. Para kay Saranilla. Di Guzman. Libre. Hindi pa rin. Tingin ni Obelianos. Wala. Ito. Palitan ng Mintes ng bawat putulan. 32-25. Glenn Guillermo. Masyadong malakas. Big rebound. Pero. Inigot na 8 seconds to shoot. Manalaysay. Turnaround moves. Laki 5, 9-20. Duelo. Gustong Bumuelo. Ito si Obelianos. Back to Duelo. Inigot kay Duterte. Duterte. Goal 3. Backslashing of Duterte. Guillermo Tocantillo. Manalaysay. Setting up a play. 10 seconds to shoot. Guillermo. The player. Obelianos. One, jersey number 4, Obelianos. Nice shot. One, crossover moves. Anong play para kay Cantelio. Pero si Duterte, Dalmega, for 2. Yan, distance 1. Ito na naman sa Cantelio. Masyadong malakas. Rebound na pagkalay. Number 5, Carambe. Carambe pa rin. Layup na, Mintes. Rebound para kay Cantillo. Ito na si Estrada. Estrada doon para Ruan. Back to back, Estrada. Bandana, Kapulan, para Ruan for the rebound. Estrada pa rin. Here is steps. Lapos kay Cantillo. 8 seconds to shoot. Wala. Manalaysay. Ito na si Pulido. Pinupulido, block by Manalaysay. Pulido ulit, underneath. Ito, tapukan. Ito na si Pulido for Palawan. 30, 31. Baseline moves. 20 minutes sa lalo. 2 points. Ito si Estrada. Crossover. Side step. No look pass. Sa Estrada. Kaya Menendez is 10 moves. Menendez. Back to 5-point lead. 1 minute. Aspiras. Pukul ng 3. Short. Pero good box. Hindi asante para sa District 1. Crossover moves. The player. Easy. Ang kalakaran. District 1. Obelianos. Babawi. Obelianos. Feeding green. Estrada. The flash. Pinagsakay Menendez. Menendez. Nilabas muna. Bautista. Bautista. The player.